Prelijep avgustovski dan 2026. godine. Naša prelijepa Bosna i Hercegovina puna je prirodnih resursa, tako smo iskoristili ovoga puta da dođemo na jezero Perućac i da vam sa ovog mjesta prikažemo ono što je najljepše i što se može da iskoristi. Mnogi ljudi prolaze ovim putem i svraćali su i preporučivali su nam, ali eto, silom prilika nismo imali šansu da dođemo ovdje do danas i evo nas napokon na ovom mjestu. Prelijepo jezero Perućac i ovi divni splavovi ovdje. Ima znači restoran Oaza koji je u vlasništvu, Kasim je već bio, Mirsada Omerovića i tu ćemo da jedemo. Kažu da je ukusna, jako ukusna hrana i da popijemo kaficu. Ja bih volio da moj kamerman, moj drug, moj brat Kasim Kale Mehmedović, odnosno Mehmedović HD, kaže par riječi jer on već bio ovdje. Evo Edo. Mi smo odlučili da snimimo ovaj videoklip zajedničkim snagama, što bi rekli, samo malo ostale su nam stvari neke ovdje. Za sekundu samo da pokupim pa ti recimo par riječi. Evo Edo, kako sam i rekao, već smo ovdje ja sam bio i evo, čuo si malo prije od vlasnika da je za ne povjerovati kako sam napravio onaj video prilog, odnosno video priču, da je posjećenost kao nikad do sada, restoran je pun, splavovi su zauzeti svi. Čak evo i mi smo došli, nismo uspjeli naći splav jer je sve otišlo po čitav dan se renta. Uspjeli smo uzeti gliser, malo ćemo se s gliserom provozati, prije toga jesti, popiti kafu i idemo malo da vidiš kakva je ljepota, kakva je voda lijepa, kao u banji na jezeru Perućac. Naravno, skočit ćemo koji put u kupac i svašta nešto. Znaš plivat? Pa pomalo, vidjet ćeš, eto kako znam. Evo, možeš okrenuti kameru slobodno. Ajde, okreni kameru, gledaj. Evo, vidiš. Tako dobar motor. Dude. I vidi čiznice, pazi ovo. Da. Bajker, stari bajker. Evo, tu je restoran, taj Oaza, vidite kao i sami, već je puno sad. I tako je po čitav dan. Raja odlazi, dolazi, jedni dođu, drugi prođu. Hrana je ukusna, kafa je ukusna, piće je ukusno. Kafica je tu. Ovo je vaš motor. Jeste. Hoćete nam se predstaviti odakle dolazi? Ja sam Rafael Dudić, zvani Duda. Odavdje, Sulce, Srebrenice. Moram da vas pitam za ovaj motor. Šta je u pitanju? Ne znam, Suzuki, Boulevard Amerikanac. Jel uvoz iz Amerike ili ovdje kupuje? Uvoz iz Amerike. Koliko je kubika? 800 kubika, nije nešto jaki, malo je onako... Čuj, nije nešto jako. Pa nije. 800 kubika. Evo, zaljubljeni ste u motore, hodate po cijeloj Bosni i Hercegovini, pretpostavljam. Koliko vas to čini sretnim i vi ste vjerovatno obišli mnogo lijepih mjesta. Jesam, motor vozimo od 96. godine, znači imam ga i do dan danas. Išao sam u razna mjesta. Bosna prelijepa, naša lijepa Bosna. Jel živite ovdje ili ste vani? Živim u Srebrenici. U Srebrenici. Tako je. Kako vam se čini ovaj ovdje, inače i lokal i ovo mjesto, jezero Perućac? Pa lokal je klasa broj 1 i nemamo bolje što je rekao. Jezero naše domaći, prelijepo, čisto. Vaš prijatelj, pretpostavljam, je stranac? Prijatelj je stranac, naš srebrenički zet. Where are you from? Can you introduce yourself? From Holland. From Holland. Yes. Sprichst du Deutsch oder? Hey, Holland, English. English. Holland. How do you like Bosnia? Very well. Yes. Is it your first time that you are here? Oh, or second. Second time. Yes. And you like it? Yeah, I like it. My wife is Bosnian, so I have family now here. It's good. How often do you come in Bosnia? You visit Bosnia? I think from now, every year, maybe 2 times a year. My wife is pregnant, so my child will be Bosnian also. Congratulations. Yeah, so Enjoy yourself. Enjoy your time in Bosnia. Hvala vam puno. Hvala i vama. I pozdrav za youtubere. Pozdrav za najjače youtubere. Hvala puno. Evo nas, dragi gledalci, vidjeli ste, uzeli smo nekoliko izjava od gostiju. Evo nas sad i sa vlasnicom Adisom Omerović, koja će nam samo ukratko par riječi reći kakva je posjećenost ovih dana i jesu zadovoljni s poslom, obimom posla. Ajmo, ili će Adisa ili Mirsad? Tamo je svježa. Limonada, sve je živo. Evo, selam alejk Mirsad. Evo samo jedno kratko pitanje, kakva je sezona, jeste zadovoljni poslom? Sezona maša.
Ima li posla? Pomoša, ima. Radi se. Radi se. Evo, mi smo došli već sat vremena ovdje, znači jedni uđu, drugi izađu. Tako nam je vikend. Evo jedna Mirsade poruka za sve tvoje mušterije i ljude koji dolaze ovdje. Pa ovako, hvala svima koji dođu ovdje posjetiti naše mjesto. Nama je drago, šta ja znam, značite nam puno kad dođete. To je to, hvala vam puno. Bez podrške od naših mušterija i naših podrinjaca, kako dijaspore, tako i Bosne i Hercegovine, ne bi moglo opstati ni ovo mjesto. Tako hvala vam, dođite, imate svježe limunade, kolače, sokove, pite, kajmak, pljeskavica, riba, sve živo. Ima se vaše samo da dođe. Samo dođite, ponesite pare i to je to. Ostalo je naša briga. Ostalo je naša briga, mi idemo sad malo popiti kafu, idemo poslije na gliser, da se provozamo, da vidite atmosferu s jezera, kakve ljepote ima Peručaca. Prije toga ćemo vam snimiti ovamo malo, naša domaća kafica. malo ovo kupalište, Evo ga, vidite. tri leće, sve svježe, 100%. Pogledaj Edo koji su tamo na kupalištu, ondje već je to, sad je najbolja voda je. A tamo je kupalište. Jest. Sad ćemo otići malo da Sad ćemo otići, čitao malo snimiti. Ja sam izgorio. Edo, evo ti smo prvi put ovdje zadovoljan ovdje, gledaj vjetrića. Mi obilazimo Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je zaista predivna zemlja, zemlja koja je puna prirodnih resursa i ujedno prirodnih ljepota. Bili smo od Bihaća do dole, ne znam, skoro Međugorja, do Mostara, dole taj dio. Međutim, Jablaničko jezero, kad smo bili i kad smo radili reportažu sa Jablaničkog jezera, jako nam se svidjelo i mislili smo da je to nešto najljepše do sad što smo vidjeli. Međutim, evo ja ću kameru da uzmem malo da okrenem. Pogledajte, dragi gledalci, samo ovu ljepotu, kako je to urađeno i kako je to zelena voda. Čekajš da osjetiš kakva je voda je da sad skoči. Pa ja pretpostavljam da je to zaista nešto prelijepo. Onda gore pogledajte ovo. Netaknuta priroda. Netaknuta Možda je u priroda. UNESCO, ja mislim, zaštićeno čak. Pa i treba da bude. Mene je samo žao što nema više ovakvih objekata i ovakvih lokala. Pa evo, življamo, Da bi vidjet se ćeš to- sad srbijansku tamo granicu idu ono, sve su napravljene vikendice, sve je zauzeto. Pa eno, vidi se tamo, vidi se tamo. I pogledajte sad one kuće ovako gdje, evo ovdje na sred Znaš šta je sam ekrana. vidio Edo ovdje? Ovaj čovjek s glicerom radi dostavu hrane. Naručiš hranu, on uzme glicer i odnese na vikendsku koju hoćeš. Nemoj da pričaš. Ozbiljno ima Znači, ovaj glicer s iznajmim- kojim ćemo mi ići. Jeste, ovdje spremi, sjedi u glicer i odnese u koju hoćeš ti vikendicu. U Srbiju nosi, čak tamo preveze i rana. Da tako Hoću ja da se zahvalim vama što Hajde. šaljete pozitivne priče. Evo nas, dragi gledalci, kako sam rekao, s vlasnicom Adisom Omerović. Snimali smo priču koju ste već gledali, koja je dala pozitivne reakcije, pozitivne priče, a Boga mi dobru posjećanost. Adisa nam je već prenijela pozitivne utiske i zahvalila se i nama i vama koji dolazite, koji posjetite. Posao ide, ali nadam se da ste vi zadovoljni jer stvarno kad dođete i vidite ovdje dovoljno ovaj vjetar da osjetite, ništa više. A hrana, evo mi smo jeli malo prije ribu, pljeskavicu, filete, sve smo miksali ponešto, stvarno je sve preukusno. Evo moj Edo prijatelj. Čak i kupus salate, znači osjeti se da je to svježe i da je to s ljubavlju pravljeno. Edo, moj prijatelj, je došao po prvi put sa suprugom i obišao Jablanicu i Mostara i sve, ali rekao Adisa da još nije naletio da ovako nešto lijepo. Pa evo Adisa, kratko ćemo, pošto si ti u poslu, da daš jedan svoj utisak, da se zahvalimo eto i mušterijama i svima i da pozovemo i da dalje dolaze. Hvala prvenstveno vama, Kasime, što šaljete pozitivne priče iz Podrinja i ovo je Srebrenica. Mnogo naroda nije znalo za ovo jezero. Tvojim prvim videom je dosta saznalo i dosta se naroda raspituje i dolazi i dođi. Hvala vama prvenstveno što vi šaljete tako divne priče. Zadovoljan gost je najbolja reklama. Evo bilo Adisa gostio, koliko su oduševljeni, evo ovako jeste zadovoljni obnovom posla kad dođu. Pošto imate sad lanac, glisere, imate splavove, imate prenoćište, imate restoran, znači možete da nuditi, imate ne kompletno ime. To jedno bez drugog ne ide. Prvenstveno imamo vikendice, imamo evo restoran radimo, uz restoran imamo 2 splava velika, imamo gliser, imamo čamac, tako da jedno drugo uči. Dostava hrane s gliserom, ko želi u vikendice. Jeste, dostavu hrane, imamo i vodenim i kopnenim putem, tako da Znači, još ništa malo ne bit će fali. i zračno, da znate. Ako Bog Što da ne dronovima? Mišla, ti se za kraj zahvalio mušterijama koji su dolazili. Hvala svima koji dođu, koji posjete. Znači nam, mnogo nam znači, a posjeta i drago nam je pogodno dođi, dobrodošao je. Mi ćemo se potruditi. Njihovo je samo da dođu, a naše je sve ostalo. I da ponesu pare. A
A mi ćemo se, može i bez para, ko nema para, može i bez para. Nismo Nemojte to sad uzeti Zdravo za gotovo, ja. Šala na odmet. ništa, dragi gledalci, evo, idemo mi dalje, se malo provozamo, uzet ćemo splavo od Adice, njezinu supruga. Uzet ćete gliser, splavovi su već na vodi, zauzeti. Pardon, moja greška, pa ćemo se malo provozati da vidite malo i ovo. Peručac, mada smo pokazali, ali eto kako kažem, dođite, stvarno se nećete pokrati, možete noćiti, možete na dan, šta Kako je god prilično? želite. Sve domaća hrana i ukusno. Trudimo se maksimalno da bude sve domaći. Pa ja, i samo morate znati koliko je teško da sve organizovati, jer su daleko prodavnice, prva Jeste. prodavnica u Srebrenici, a opet 30 km odavdje je prva prodavnica, ali trudimo se da sve imamo. Nikad ne možemo sve imati, ali trudimo se maksimalno. eto ko nije došao, dragi gledalci, imat ćete Zato šansu bude da Mene dođete. samo zanima ko je kuhar ovdje. Čovjek je. Stvarno. Svi raspoređeni smo, svi imamo svoje zadatke i svoje poslove. Je li profesionalni kuhar po profesiji? Su Ili je naučeni, priučeni? Pa, Pazi, priučeni. titulan papir me ne zanima. Da. Interesuje me kako je ovako iskusan čovjek. Pa životno. Životno iskustvo, znači ima potrebe, ima, Ja. danas pogotovo ima internet za sve što si Majstor, zainteresovan, majstor. bitna je ljubav, da radi se s ljubavlju i to, Majstor. a dolazi sve sam. A muž je inače roštilj majstor, on tu, Nema ga. Nema ga. ja pravim kolače, pripremamo salate, prelive, Jednostavno sve porodični djeca biznis, to je to. konopašu, pa I poručim kisela da ne voda vam radimo. isto svježa. Original. Hvala, original sarajevska, jeste. Trudimo se maksimalno da kupujemo i domaće proizvode, tako da... Kajmak, sve je to, sve, Kajmak, kajmak. megle, Kajmak isto. Ja. sve je dobro. Adica, hvala vam puno i želimo da nastavite. i što možemo, trudimo se od lokalnih ovdje komšija da kupimo i paradajz i krastavac, krompir, sve, čisto da ljudi i jaja, vidite da je trileće ne bilo tako da nismo Jasno. plaća jaja. Mi ćemo se truditi da priču proširimo i na naš YouTube kanal Edo Malić Official i da to ljudi koji prate moj YouTube kanal Hvala vam da što to, promovišete. da to poguraju ovu priču i da naravno I ako Bog da ovdje bude neki hotel, a ne samo ovako. što da ne, ovdje je zaista i čisti zrak. Sad ne znam koliko je posjećenost velika, jeste. mimo sezone. Mimo sezone posjećenost je Kad počinje nula. sezona? Pa otprilike od 1. maja krene pa tamo do kraja septembra. Do kraja septembra. Jeste, ali bez dijaspore tu ne bi bilo tu. Jel? Osjeti se. Osjeti se to. Ništa, Adica, živa nam Izrela bila i Hvala. ako Bog da nastavimo i saradnju i ako Bog da dolazi narod što više i eto kako sam rekao, ko nije došao ove Hvala. godine dođite Bujruma sljedeći, ima. a ima još eto mjeseci jače lijepog vremena Jasno, pa dođite jasno. iskoristiti. Skoro 2 Mi mjeseca, idemo sada tak se je počeo. provozamo da vidite kako to izgleda tamo na jezeru. Živa bila. Hvala. Edo! Gdje si matori? Doći da me napraviš. Znaš gdje je Kadira? Koja Kadira? U Dugom polju. A, znam gdje. Evo Otkud onda ti sam ovdje? ja. Jesi dolaziš često Došao. Peručac? A? Dolaziš često ovdje? Pa ne dolazim baš često. Jel živiš ovdje? Gdje budeš Ja, ti? u Srebrenici. U Srebrenici Ja. dole. Dođem ponekad, ne dolazim baš često tako da šta da, nemam vremena. jebi ga. Ja, ali eto, pomalo izletiš da se okupaš, Ovo je vidiš. super, ovo ne mere Lijepo biti mjesto, bolje. a? Joj, kako je dobro, braćo, lijepo. Ništa, čuvaj nas. Edo, kažu da ovdje neko janje peče. Ja još nisam na mirisu. Ni ja ga ne čujem. Sad ćemo da vidimo gdje ima janje. Možda je nezgodno malo da snimaš gor, narod ne voli. Negdje se janje peče, eno ga gore. Ajmo gore da vidimo čije je janje. Kako ste? Ima li umora? Čije je janje ovdje ovo gore? Evo ovi vamo. Koji su? Gdje su? Na terasi, jel? Zvali su me, kaže, neko janje se jede. Treba nam što janje peku ovdje. Koji je peko janje ovdje? Treba mi, poslali su me, treba mi on. Dajte mi ga ovam. Dajte mi, poslala me Adisa, kaže, ima neki što je peko janje, idite tamo. Otkud ti vodi, vidi Selam malih prijatelj. Kako si? Šta ima, jes dobro? Kako si ti? Ima li umora? Ha? Jer znate Ko je peko janje ovdje? Treba tužba neki. Kako ste? Mašala, gledaj ti. Ne, onda smo mi da se vozamo.
Ovdje! A, sad ja evo tamo ribu pojeo, svašta nešto. Kakva riba da je dobra? Evo vidite narode, ovo je taj merak što nema nigdje sem Bosne, gledaj. I rukava. I janje onako raščerupaš i sjedeš i jede kako šta stegni. Svaka čast. Neće opuštat, neće ovi svako. Ja gledam ga. Od Amerike do Kanade tamo. Prelijepo. Da. Ništa, prijatno vam. Nas sam postalo ozbiljno kad ide tamo peče neki čovjek janja, ali smo okasno, već ste skinuli. Od Mejića do Mustafića do Donje Mahale. Tačno. Ja sam iz Donje Mahale. Donja Mahala. Jesam. Jesi još gore ili si negdje pobjegla? Aha. Itam Ivan. Ne, itam Ivan. Gdje si više? Pa više u Podri. Tamo. Ja hoću da ti budeš prava ko ja Podrinka. Znaš šta je meni najjače? Kad zapjeva ono vaše Podrinje, naše, svi dižu ruke, a nisu u Podrinju. Ja da imam s tim, ja bi zapjevala, nemam s tim. Zapjevala, ja s tim. Može se još pečenje uzeti, a? Može. A pritisak, šećer, masnoća? Ništa ja nemam, hvala Bogu, drago me. Ti si, znači... Ma ja i Mevlo, znaš ti mog Mevlo. Znam. Moram te slikati da imam dobru sliku dok si rumena, nek imam za uspomenu. Nije valjda. Pa ja kad bude, svi smo mi Allahovi i njemu se vraćamo. Šalim. Možda budem drugačija kad umrem. Čuvajte se. Allah, mane. Evo vidio Sedo kako se uživa u Bosni. Janje su ljudi zaklali. Vidiš, rukama sjede, pojdu, sad se odoše kupaju. To i je čar, taj merak. Svega ovoga. Kako kažu, merak ili čejf? Pa moraš čerar. Gledaj kafe. Hajde vam da Gledaj kafe. Kafe na ognjištu. Je li to na prijašnji način, a? Pa, hoće li to provret? Selam Ali, kako si? Ime, prezime, odakle si nam ti? Ne moram to Pa govoriti. hajde da znaju mi naši gledalci. Podrima i Šljivice. Šljivice, gdje bude Šljivica? Koja je opština? Srebrenica. A jesi li tu ili povremeno? Tamo sam ja u Špionici. A u Špionici si? A dobro. Gdje nam sad objasni kako se, na koji način se pravi kahva ta? Na koji način? Evo, Znači, prokuva naspi se voda, stavila kaf, sad zalijem vodom. A može li zagoreti? Ne smije dugo biti tu, jel? Neće ni biti, sad ću tu. A sad čekaš da baci ključ, jel? Po slučaju ne mere biti kahva da ne prokuva. Ja. A ima raske sad s ovog žara i sa električne? Bolja će biti ovo. Jel? Ozbiljno. Ima okus svoj. Pa jo, mada ja to ne pamtim prijašnji, ali eto, znam, čula sam. Neće ovo dugo provleti. A čekaj, kako su, kažu, prije su kuće bile i ognjište se, vatra se znači ložila na sred sobe. Ja ne pamtim. Ja to ne pamtim. Ne pamtim ni ja, Boga. Pa možda su napravili ljudi. Kako zadimi je, mogu se pogušiti. Nemam pojma, nije mi jasno to. Jer su bile, nije bilo ploča kasne, bile su drvo. Nečumene drvo, zemlja. Ja. Da ćemo i čekati ovo da provri ili ćemo ići? Nećemo, hajmo mi. Ne moramo mi sačekati. I samo se naspe, znači ta pločala voda. Maja, baci. Saukajci. Vidimo se, Nane. Da ovo je šljiva, vidiš, stigla se. Jesu, poneka je zrela. Večeras na Osmaća, ako Bog da. Vašer. Okupamo se poslije na Osmaća, svi. Pa nismo stigli sinoć. Kako je? Edo, idemo mi da zadužimo splave, ovdje je kupalište, glavno Edo. Ovdje se kupa Raja. Idi tu s kamerom, sad ću ja doći sa splavom tu. Evo ti mikrofon, možeš koju progovoriti. Da, ponesi ovo. Nek se puni. Evo, dragi gledalci, penjemo se ovdje na palubu i sa palube se ovdje može snimati. Momci, može li se ležati? Šta misliš ovako da bi svaki dan bilo? Ne bi se mogli izdržati ovako svaki dan. Bil ti mogu izdržati? Ne na teoriji. Jedna silno izdrži ovako. Koliko dolazite ovdje često? Pa svaki slobodan dan. Čim završim smjenu. A ovdje živiš blizu? Ne, u Srebrenici. U Srebrenici? Koliko je kilometara od Srebrenice do ovdje? Pa nekih 30-ak plus tako kilometara. Pa koliko treba ti više od pola sata da dođe? Pa zavisi kako se vozi. A s čim dolazite? S motorom ili? S autom. S autom. Ja sam prvi put ovdje i ovo je stvarno prelijepo. Ozbiljno. Prelijepo, Boga mi. Prvi put, mi dolazimo tamo od Kalesije i mislim, čuo sam od drugih ljudi da je ovdje jako dobro, jako lijepo, ali eto, prvi put smo došli, bili smo na Jablaničkom jezeru, dole u Mostaru, mislim put prema Mostaru, Jablanici. I oduševilo nas je, bilo je prelijepo. Dobro, ali i ovoj. Sada vam kažem, osim da češće podsjećujete. Pa hoćemo. Češće. Hoćemo i stalo nam je da naš YouTube kanal, naši gledatelji koji budu pratili ovaj videoklip i gledali, da znaju da smo bili i ovdje i da prenesemo
dio doživljaja odavde sa ovog Perućac jezera i da oni posjete, jel da dođu i A oni... mora svako da okusi ovo pojedinačno čar ovog Jeste, jezera. drugačije kad to gledaš preko Drugačije. TV ekrana, nego kad ti dođeš ovdje, mirišeš ovaj čisti zrak. Jel li ti dolaziš odavde? Ja sam iz Gradarca, ali tu imam vikend s Osmača. Iz Gradarca? Tu. Pa imate idole Haznu i A Vidara. ne, ne mora ništa ovo zamijeniti. Ništa, Perućac je kako more, Perućac. kako, ništa. Perućac je Perućac. I koliko je dubina ovog jezera, znali se? Pa negdje govori kod brane da ima do nekih 100-tinjak metara nepunih, a ovdje negdje na pola jezera oko nekih 50-ak, 60, tako neka. Ima li ribe? Volite li ribu? Mislim, volite li pecat? Pa, više oni na dvije noge. Sigurno ste momci, pa zato možete tako pričati. Jeste. Volite li loviti? Idete li u ribu? Pa slabo od posla, ne može se stići sve. A ovdje? Imaju neki, govorili su neki ronioci koji su dolazili tu u stranci, valjda koji su istraživali po jezeru da su jednom ušli i više nikad šta su sve pronalazili, kolike veličine riba, svašta nešto. Aha. Ali je li voda topla? Voda je super, odlična. Evo, mi ćemo sad čamac iznajmiti, pa da smo malo s čamcem. Ne možemo na ovu stranu dole, jer dole je tako brana, nego idemo gore uzvodno. I gdje vodi sad ovaj? Pa vodi gore skroz duž do Višegrada. Do Višegrada se može ići. Do Višegrada, jeste. Koliko ima, recimo, sa gliserom ako budemo išli? A zavisi možda do nekih sat i po tako nekako. Do Višegrada? Otprilike. Otprilike. Sa splavom malo duže jer on ne ide brzo, ali splav je onako za uživanje, za snimanje. Hoćete nam se sad predstaviti kako se zovete ime? Tabaković Ajdin, 19 godina iz Srebrenice. Slobodan momak, ako ima koja cura. Ako cura bude slušala, gotov si. Ništa i sjedite onda ovo slobodan. Ne mislim, slobodan, hrabar. Naravno, pa uvijek. Da skočiš. Naravno, uvijek bio. Grđić Osman, zauzet. Srećno. Ne, glasno, nemoj glasno. Momci, uživajte, čuvajte. Sretno. I evo ga, to je taj Kale, kakav je osjećaj? Evo pisuj, brate, evo gledaj sad kad ga namotam kontra. Evo sad kolege, mi ćemo ga malo propratiti, on će malo da izvodi ekspediciju. Ljudi, sve smo radili, ali nismo radili intervju na Drini. Odi ovamo, Mirfete. Odi samo je rečenicu. Kako se ti zoveš? Armin Garaljević. Armin Garaljević, jesi često na Drini ovdje? Pa budemo često, vozamo. Je li ovo vaš gliser, čamac? Kako se zove ovo tačno? Pa gliser. Jesi zavolio Drinu? Da. Kada si prvi put došao, sjećaš se? To mali, jel? Kada smo prvi put došli? Ima jedno. Kad si bio mali? Pa ja. Dolazite li često vikendom ovako? Pa onako. Mirfete, ima li gdje bolje nego prirodna ovakva bogatstva? Pa ima u Budvi. U Budvi jedino bolje. Budva nam je daleko, vidi ovdje. Ovo nam je blizu. Yes. Evo Raja, za vašu informaciju, Edo, ovo je na prodaju ovaj crveni gliser, da znate, snimi ga malo lijepo. On je na prodaju, ko hoće da kupi. Sretno vam i vidimo se, čao! Edo, kakav je osjećaj? Kakav je osjećaj voziti? Ja. Pa, znaš, vozio sam i voz, i avion, i kamion, ali još nisam gliser. Ja te po prvi put. Evo, prvi put da vozim i gliser, ali osjećaj je fantastičan. Mislim da ti je drago što smo se upoznali za kratko vrijeme, lijepe smo trenutke proveli zajedno. Jesmo. Baš je gore vikend sa njima, bravo, bravo.
Bravo Igor. Prema Mostovnom, jes? Evo sad ćete da vidite gdje je vikendica od našeg Mirse, Oaza, restoran. Gore. Gdje, gore? Aha. A gdje mi reci koliko ti često dolaziš ovdje? Pa nisam prošle godine, ove godine, ja mislim 4. put. 4. put? A pazi, nije kraj sezone, nije kraj ljeta. Pa nije, ovdje mi je blizu, vjeruj, sad sam na godišnjem od 24. možda budem došao ovdje sa ženom par dana. Tako da bit će prilike da se još družimo ako mogu. Ja sam ponovo 25. ovdje. A kud vodi ovaj sad pravac gore? Evo sad što vidiš od Safet Alića, Hadži, što pravi restoran i bazene i sve živo. Nemoj se pravi ovdje na Perucu. Bravo, hotel napravio. Aj gore prema Lučancu. Evo viš, lijevo je njegova ona kuća gdje on je zeleni što je siva. Ja. To je njegova od ovoga gazde. Evo sad ćemo da snimimo ovdje, da se približimo malo. A ovo preko puta, odnosno preko rijeke, preko puta. Ovdje nema puta. To je Safet Alića hotel što pravi. Znači što ima u Srebrenici hotel, kako se zove onaj? Safet Alić, hotel, restoran Alić. Alić. Hotel Alić. Vidi ovam, evo ova tamo siva kuća, to je od našeg Mirse, evo snimit ćemo malo. Sad ćemo tačno prijeći tu. Ićemo gore do Safeta isto, možda i tu. Evo već imaju goste tu, vidiš. Evo ova je njegova kuća, evo ova, sa ogradama od našeg Mirse, pogledajte, on je renta. Stani ovdje, može izjava! Evo ovo su gosti od Mirse našeg, vikendica je već zauzeta, mi smo došli samo da snimimo. Ovo su moji mačešani, jel tako? Koliko ste tu već? Danas, juče, prekuće? Koliko ste dugo tu? Od petka? Evo vidite, rentana je od petka. Naši podrinci uživaju u prirodnim ljepotama našeg Podrinja. Ima li Safeta tamo? Evo, to je ta vikendica od našeg, odnosno kuća od našeg Mirsada, restoran Oaza. Idemo tamo, do Safeta. Ja mislim je da vas dobar dan imao danas. Motaj. Kod mene je dan uvijek dobar. Ja uvijek iskoristim dan onako što je najbitnije, kako treba. Bilo nam je nekako relaks, nismo imali ništa danas. Nema stresa, sa mnom kad si nema stresa, nema srkleta što bi rekli. Evo Edo, ovdje vidiš šta je naš Safet započeo, ovdje hotel se radi. Gore već ima bungalove napravio, već ima to je sve njegovo, jel? Sve je ovo njegovo. Je li ona žuta kuća njegova? Sve njegovo, znači. Svaka mu čast. Komplet. A što je ugasio ovaj dole u Srebrenici? Pa nema valjda mušterija, nema posla. posla. I bazen je ovdje ispred, jel? Pa svašta nešto će raditi, šta ja znam šta će biti tu sve. Prelijepo, zaista je prelijepo. Evo, sad ćemo. Ma to je gorivo, ba, ništa tu. Ima li Safeta? Nije, ba, mora malo dim ići gas kad daš. Safete! Ima li Safeta? Idi ga zovi! Idi reci zove ga Kale Mehmedović. Idi ga zovi! Safete! Polako. Dobro, kako ću hoću. Evo, to je sve Safetov restoran. Pogledajte. Hotel. Čak su ljudi, vidi skakaonice. Odozgo su ljudi s krova. Evo, ja sam došao masu da snimim ovdje ovo sa čamca, idem dalje. Nećemo zastati, Hadži, hoćemo na Osmače gore. Evo, dobro je rekao, kaže Medi, ajmo da vidiš šta je Hadžija Safet hotel započeo. Nemoj vam da ne udarim motor okretan. Pošalje nam selame za ove naše gledalce. Eto ljudi, ako budete htjeli Peručac, kod Safeta imate bungalove, imate kuću na raspolaganju, evo uskoro će i hotel biti, ako Bog da. Hadžija, uskoro janje gotovo, jel? A šteta, jeli smo već tamo. Hvala ti puno. Sad smo našli na Peruču čovjeka, ljudi isto ko ti, janje čitavo i jedi rukama. Čuvaj nam se, vidimo se. Eto, to je to, tu je naš Safet Hadžija sa svojim imanjem. A mi idemo dalje ako bude. Lijepo, vidi ovdje. Evo ovdje smo skakali na to. Kasme, šta radimo? Evo idemo da skočimo. Šteta bi bilo doći. Reci ponovo, nisam te čuo. Moramo otići da se malo okupamo, šteta je doći do nadvimo. Hajde skači. Vidimo se!
Evo nas raja, vraćamo se. Idemo. Ide ovdje kraj brane, ugašene. Kraj brane da napravimo. Pazi, ima naroda ide. I to je to od nas za vas. Sa Peručica danas. Edo Malić i Mehmedović. Pozdrav! Uživali smo. Pratite nas, bit će još dobrih video snimaka. Danas smo uživali, sad idemo na Osmačka sela. Ja se nadam da nas čujete. Pa znamo i dole ići dva lijevo, ima naroda kupa se. Edo jedno dijete ovdje. On taj kontra. Ajde ovo pridu da se kupaju, tako ga udariš, ne daj Bože, nemoj tamo. Pas, šta je ovo ovdje? Jesam položio? Jes. Okreći ga, motaj ga. Eto, to je ta brana. A mi se vraćamo jednom tamo. Našega restorana Laza. Nadamo se da ste uživali u videu. Da smo vam koliko toliko donijeli ljepote iz Podrinja. Sa Edom, Malićem. Kasimom. I Kasim Mehmedović, Mehmedović HD produkcija. Da. Uživali smo. Gdje ono vikao? Da. Uzimamo sebe ovako nešto definitivno kao. Moram. Za naše ženke. Tamo je ovo. Tamo. To je ta ljepota Podrinja, dragi gledalci. Tamo. Ja. Da malo vidimo i ovdje prirode Kase. Ja. Spori, nemoj tam ići skupalište, probaj ga ovdje ući. Ako mognemo kada nam splava ovdje, samo da ne udariš, probaj ako krene naprijed i u rikverc njega. Ne boj se. Vam, kaj ovo splava ide? Hoćemo. Ovdje između dva jel? Dol. Pomalo. Ne, Kasim, ovdje ćemo vam. Ovdje ti stan slobodno u njihov splav. Ima, svezat ćemo. A trebao si mi reći prije. Če imaš? Da od ozgo prođe. Ovdje ćemo, kaj ovo? Hoćemo moći ući tu? Može, da, zašto.